ariko ibyo yavuze biratangaje ndetse byatunguye abatari bakeya. Reka mutangire mwumve ibyo yagiye atangaza ndetse n'uko yagiye abivuga, aho yagabishije Ndayishimiye n'umutambukanyi we ko Imana izabakorera ikintu gikomeye cyane mu gihe badahagarika gusesa amaraso y'abarundi. Na Yezebeli umwami n'umwamikazi nta kindi cyatumye Imana ibakuraho ikabica nabi, bazize kurenganya umworo yitwa Naboti gusa, nta rindi kosa. Ibigirwamana n'ubupfumuza yari yayibarekeye ati ntacyo nzobahanira rimwe n'abandi, ariko umunsi barenganije Naboti bakamunyaga utwiwe bakamwicishiriza ubusa agapfa, niyo Imana ihagaze mu ijuru yumvira ababaye, iravuga ngo Ahabu na Yezebeli aho amaraso ya Naboti imbwa zayarigatiye niho zizorigatira n'ayanyu. Bazize kurenganya umworo gusa. Iyo babizira bonyene ntibabizirane n'abana babo. Ahabu yarabize abahungu 70 kubera icyaha yakoze cyo kurenganya umworo akamwicira ubusa akamutwara n'ivyiwe. Mu nyuma abana biwe babashiye imitwe bose, babashira imitwe kwibuye rimwe, barabajojanga imitwe baratekera byo batekera amashu mu mufuko, barongekira umwami yabatuna tigenda mwishe bajya abantu n'abana b'igipfu n'abana b'ikivume kubera yarenganije umworo. Amarira y'aboro ni mabi, amarira y'aboro ni mabi, amarira y'aboro ni mabi cyane. Ibi nibyo Mbayahaga asozerejeho avuga ko amarira y'aboro ari mabi cyane, ndetse akaba yagaragaje ko ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye biteye ubwoba, aho yagaragaje ko abarundi ubwabo bari bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu. Victor Haragimungu, ndagira ngo nawe nkwakire hano ku Gishaniro TV, hanyuma twihuta nagiraga ngo nkubaze niba wabashije kumva ibyo uyu uwiyita umukozi w'Imana Mbayahaga avuga. Abantu benshi babigereranije rero n'ibyo n'ibiri kubera mu gihugu cy'u Burundi, aho barimo bagereranya bavuga bati igihe yavugaga umwami akavuga umwamikazi, yaba yavugaga Perezida Ndayishimiye akavuga ndetse n'umukenyezi wiwe. Ngira ngo rero mu kubihuza baranahuza n'uburyo uriya muntu wafashwe wari warakoze ibitaro byiza rero akaba yarabiguyemo, ubu ngubu akaba afunze. Sinzi wowe uko ubyumva, yaba ari kubihuza ate? Ese ibyo bibaza, ibyo bari kuvuga kuri Mbayahaga byaba ari byo, wowe urabyumva ute? Kubihuza biragoye kuko nk'uyo mugana bari karaca yishimikije Bibiliya. Abantu benshi Mbayahaga ukuntu basanzwe bamuzi yuko atokubahuka ngo avuge nabi Ndayishimiye n'umugore wiwe, kuko ari mu bantu no mu minsi abantu bibaza yuko ashobora no gushigwa imbere, kuko n'indani muri bo hariho abaniganira ikibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu, nawe yaravugwamo. Ajya amajambo avuga rero wewe abafise icyo abivugira, kuko kandi yavuze nibaza ko aba ariho n'uwo yamutumye, n'andi nk'ukugereranya ngo aho imbwa zarigatiye amagufa amaraso y'aboro, avuga witwa Naboti muri Bibiliya. Hamwe vyoba iryo jambo ry'Imana hamwe yoba yarizanye, nibaza yuko ryoba riraba cane Ndayishimiye, ariko nibaza yuko aba bivuze afise icyo agamije. Mbayahaga yovuga nabi Ndayishimiye kuko arazi abantu b'inzirakarengane. Uravuze Dr Sahabu. Dr Sahabu n'umuntu yari yazanye iterambere rikomeye mu Burundi, aho n'ibihugu byo mu karere haba muri Kongo, Tanzania, Kenya, u Rwanda bari basigaye bahurumbira ibitaro byitwa Kira Hospital. Yari yazanye n'abaganga bavuye i Burayi mu Busuwise. N'umuntu yari yazanye igikorwa c'iterambere. Ama wumvirije nk'urubanza yarayaciriwe, yarayakatiwe, n'ubu Ndayishimiye canke leta ya Ndayishimiye canke abashobora gufata ingingo batogira n'imbabazi ngo babone yuko umuntu yari umuntu
yarazanye n'iterambere mu gihugu ariko bakabandanya bamureka ngo avundire mu munyororo ni ibintu biteye agahinda cyane amambaye ahaga amwe yoba ariko arabivuga abwira nkuru nziza byo bari byiza kumbure ngiraho abwira Ndayishimiye Plito nibaza yuko byo bari byiza kuko Ndayishimiye we yamubwiye ngo abihanure kumbure hama bishire mu bikorwa n'ahandi kumuhanurira kuvuga ijambo ry'Imana yo barija muri sens contraire y'ivyo Ndayishimiye yifuza nibaza yuko atari Mbayahaga yo bivuga ariko Mbayahaga na wene uko yigira kose isi witarahekenya ngo bimurindirije ibirungo byo kumukaranga urumva na wene n'akararo ka hafi cadakamuha imbere yuko wahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu witwa Arengiyome Bunyoni arabizi Mbayahaga yuko aho Bunyoni ari Mbayahaga atashobora no kuyicara cyangwa ngo ahegere vyoroshe ariko uburavye ahari aricuza ubu abantu bamwegereye bavuga yuko agenda na Bibiliya 3-4 y'icongereza y'igifaransa y'ikirundi ngira n'izindi zoboneka yo zigendana yibuke yuko isi idasakaye wari wese ashobora kunyagirwa ndamuhaye urugero rwa hafi nomuha n'ubundi burorero Rajab arazi ukuntu yari akomeye mu mugambwe ariko ntazi iyo Rajab ari hariho benshi baniyumva bari bakomeye mu mugambwe ubu barataye igihugu kandi si bo bari nkuru nziza yari akomeye ariko isi yaramukaranze kandi yaramwakiriye hari habo yagomba kugirira nabi canke yishe mugubu na wene bashobora kuba ariko baracirirwa urubanza hamwe n'Imana no mwibutsa uburorero bwinshi arazi Adolphe ukuntu yari akomeye ariko isi yaramwakiriye ku isi tuba dukwiye kubaho umwanya muto Imana idutije tukabaho neza kandi tukabana neza n'abantu atawifuza kugirira nabi ubundi nayivyo byo kuyumvira uko aho imbwa zorigatira amaraso nibaza yuko hamwe yoba yakivuza agomba kubwira Ndayishimiye nuko abari karagirira nabi abo bora nyine abo bantu bamerewe nabi kubw'intwari ya Ndayishimiye ivyo bariko baramererwa ko nabi Imana ntivyirengagije ubwo inabi ariko arabagirira ikindi gihe abo nyene ariko aragirira nabi nawe azosanga yisanze muri ca kibanza ariko arabajanamwo kubica mu buhungiro mu kubafunga nawe n'umunsi umwe azokwisanga ari aho hantu kuko urudome pe urashobora kuba president waho ruri prisonnier cyangwa kuba prisonnier waho ruri president ni ibintu bishika mu isi nico gituma ku isi umuntu aba akwiye kwitwara gake bavuga ko ngo bishoboka ko yari yaremerewe amafaranga mu gihe yakomeza kwigisha biriya yigisha kuko ibyo yigisha ubona ko ntaho bihuriye n'umurimo w'Imana byitwa ko yakagombye kuba ari gukora ahubwo yagiye mu bintu byo kwigisha politike nayo ipfuye noneho bakavuga ngo birashoboka ko amafaranga bari bamwemereye batayamuhaye akaba rero ahinduye akaba atangiye kubazanira ibyo ngibyo yigisha noneho avanye muri Bibiliya ariko bisigura neza n'ibirimo biba mu gihugu cy'u Burundi bakavuga bati rero ba bantu bagiye kubirwaniramo ndibaza noneho ko ababyumva batyo bakumva ko hari icyo yari arindiriye akaba atarakibonye akaba ariyo mpamvu batangiye kubajomba ibikwasi noneho byaba bifite uko bisa ibyo nta n'uwo bideha kandi akari inyuma karahinda kuko ubu tuvugana no muri CNDD-FDD hagati ubwabo abatowe n'abatatowe bariko barajyana bariko barafungana bazira ngo je nije natezwa gutorwa ngo kubera iki ngo je ngo ntatowe uyakiruka ku wundi kandi bose bari mu ishaka rimwe niyo mpamvu rero ndakubwira ivyo byo nimba Mbayahaga yo bari arihinduka Ndayishimiye ivyo niyo bivuga kiri mu Burundi nibya jambo meje kukubwira yuko isi dasakaye umuntu ari hose yonyagirwa ubwo nimba baranayamwemereye ntibayamuhe si wazobuwa bayo wa mbere ariho benshi bayemereye bagahemuka nivya bindi uhemuka bukeye ibigori bitera amwe byo bari byo yoba ari karihinduka kubw'ivyo bamwemereye batamuhaye si Mbayahaga yo bivugira mu Burundi kandi ntiyo bivuga byerekeza uko yopfuma arazi ukuntu asaba kundi arazi ukuntu yo inzira yo bicishamwo ku buryo bitogaragara yuko ari wari karihakana Ndayishimiye yego Viateur rero reka ngushimire cyane kuba ubashe kudusesengurira ibyo bintu biri mu gihugu cy'u Burundi twebwe byari byatugezeho bityo turavuga tuti reka tukwiyambaze mu buryo bwo kudusesengurira urakoze cyane rero tugushimire cyane murakoze cyane
mwe mudukurikirana ku Gicaniro TV njye ni Egide Ruhashya nanone ndi kumwe na Hamugisha Innocent abantu mwese mumaze kumenyera mu isesengura bwana Innocent rero ntangire ngo ikaze ku Gicaniro TV. Urakoze cyane bwana Egide Ruhashya kongera kumpa ikaze ku Gicaniro TV. Ndagusuhuje cyane ndasuhuje n'abakunzi b'Igicaniro TV aho baba baherereye mu bipande bitandukanye by'isi. Innocent rero uyu munsi twabonye ko nyakubahwa perezida wa repubulika yongeye gushyira ku rwego rwa suriyetona ingabo z'igihugu bageraga ngira ngo ku 1,027. Uraza kubitubwira neza ariko twabonye ko nyakubahwa perezida wa repubulika agendereye kuri constitution y'igihugu yazamuye cyangwa se yashyize abari bari muri cadette course mu rwego rwa ba officier. Ibi rero bikaba byabereye igako. Wabikurikiranye bwa Innocent wabonye byari bimeze bite? Yego ni umuhango nakurikiraniye hafi cyane haba ari ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda yewe by'umwihariko no kuri page ya Facebook y'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika nawe yabishyizeho. Ni umuhango usanzwe uba buri mwaka ariko uyu mwaka harimo ibintu bibiri nabonyemo by'umwihariko turi bugarukeho. Harimo bucura wa nyakubahwa perezida wa repubulika Brian Kagame nawe wabashije kubona ipeti rya suriyetona, ndetse ikindi gikomeye cyane nari isanzwe nkiza ariko ntabwo nari nakumva neza uburyo gikora. Bwana Egide buriya bariya abantu hariga ko hariyo ishami rya kaminuza y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo bariya abantu barabanza bakiga kariya zitandukanye zisanzwe nk'abanyeshuri bo muri kaminuza imyaka 3 nimba atari 4. buriya baba bamaze igihe kinini. Iyo kosi zabo zarangira za university bakarenzaho amezi 9 noneho ya gisirikare. Icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze ni ukubona ngo RDF igisirikare cyacu cy'igihugu cy'u Rwanda kiraza kuba gifite abasirikare barenze kuba ari abasirikare noneho bafite impamyabumenyi muri za domene zitandukanye. Byumvikane ko bashobora kuba barimo abanyamategeko, abaganga, abarimu, aba-engineer n'ibindi byinshi. Urumva ni igisirikare kiba cyubatse mu rwego rwo hejuru ku bijyanye n'imyuga na professionalism. Abasirikare bose bafite za bachelor degrees. Nicyo numva gikomeyemo cyane. Ndetse ikindi ni uko urebye muri rusange uburyo abanyarwanda babyitabiriye, abayobozi b'igihugu cyacu mu nzego zitandukanye, nabonyemo abayobozi batandukanye amasura atandukanye asanzwe azwi, nabo bose bari bariga ko ngira ngo n'ubu niho bakiri. Umuhango uracyakomeje. Ubwo rero nuko byari byifashe muri uyu munsi aho ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa ntabwo nzi neza umurenge ariko ni mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Yego mu byo twabonye ni uko harimo n'ingabo zagiye zikora rero amahugurwa cyangwa se inyigisho zabo mu bihugu by'inshuti, ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Qatar, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse na Senegal. Abo ngabo nabo bakaba baje bakajya mu bandi kugira ngo kwa perezida wa repubulika nabo abahe impeta yabo ya suriyetona. Harimo rero mu by'ukuri ingeri zitandukanye z'ababashije gupasinga bakaba basuriyetona. Aricyo nibagiwemo kimwe nanone nunganira ku byo yaruvuze, harimo n'abakoreye amakosi hanze. Yego. Okay, turi rero mu ibihe tuba tukibuka urugamba rwo kubohora igihugu kuko turi mu kwezi kwa 10 Ukwakira, aho rero habayeho itariki ya mbere, hakabaho iya kabiri, hakabaho iya gatatu bigenda. Hariho rero ibyagiye biba bitandukanye muri iyo minsi. Bwana Innocent ngere ngo rero wowe ntago waharya icyo gihugu wabagaho, ntabwo wari ufite imyaka. Icyo gihe nari mpari ariko nari nkiri muto, sinagira icyo mbwira abanyarwanda nababeshya, ahubwo we nk'umuntu wari uri mu mujyi mu murwa mukuru w'u Rwanda icyo gihe Kigali, wari ubikurikirana hafi, watukira ku mayange uko byari byifashe ku munsi wa 3 w'urugamba rwo kubohora igihugu.
ngo byumvikane ko nawe umunsi wari uyoboye urugamba mukuru w'urugamba nyakubahwa cyangwa dereti generali Gisa Rwigema yari yamaze gutabaruka. Ese nyuma yaho i Kigali umwuka wari umeze ute? Abanyarwanda mwari mwitwaye mute muri uyu mujyi? Mwumvaga ko inkotanyi ziri bugere i Kigali cyangwa ziri busubire i Bugande? Situwasiyo yari imeze ite bwana Egide? ikintu cyari gihari ntabwo twari twakamenye ko umuyobozi w'ingabo Lete Gisa Fred Rwigema yitabye Imana. Ntabwo abanyarwanda ntabwo babimenye, ndetse n'ingabo ngo exfar ntabwo bigeze babimenye batinze, babimenye kuri tariki za 29/30 kuko nibwo badutwaye mu mihanda ngo mbese ngo ubwo tugiye guhamba. Habayeho ibintu bimeze nka manifestation y'ikintu kimeze nka victoire, batwara abantu hanze babajyana ngo bajye gukora icyo kintu. Hahimbwa indirimbo, ibyo narabivuze. Ariko kuri iyi tariki nyine ya gatatu wasangaga kuko Gabiro yari yafashwe, ikigo cya Gabiro cyari cyafashwe, abasirikare benshi bari bagarutse kandi birahira bagira bate. Noneho hari habanje twatangiye kubona abasirikare bavuye mu bihugu bitandukanye, barimo ingabo za Zaire icyo gihe bari boherejwe na Mobutu. Twatangiye kubona abafaransa mu mihanda, twatangiye kubona ababiligi mu mihanda. Hanyuma kandi icyo gihe abantu bumvaga radiyo RFI niyo yavugaga uko ibintu bimeze. Iyo rero umuntu yakurikiranaga icyo gihe wasangaga inkotanyi zifite imbaraga, kuko wagendaga wumva progression ukuntu zihuse mu kugera mu bice bitandukanye by'Umutara, wumva ndetse zagiye zifata uduce n'iriya hoteli yafashwe. Ukumva rero ari ikintu gikomeye, umuntu yibaza nyine ko ari ibintu bizaba hagati y'abarwana n'ingabo za leta. Ntabwo byari byagatangiye kugira isura yo kuvuga ngo mu baturage byagezemo, cyokoze za bariyeri zari ziri mu mihanda. Hanyuma nyine ariko ubwo twari turindiriye gatoya, kuko nyuma yaho byahise bihinduka, kuko tariki enye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira ya 5 habayeho teatre yo gukina ibintu byo kurasa hejuru mu kirere kugira ngo baze gufata abatutsi muri Kigali, ndetse no mu gihugu hose barabafunga. Ibyo narabivuze ukuntu bagiye babatwara za Nyamirambo baba benshi. Icyo gihe rero ugasanga urwikeke rwatangiye. Narabivuze ko za vocabulaire zahindutse z'ikinyarwanda. Usanga noneho hajemo ikintu, umuntu inyenzi, umuntu umwanzi, icyitso. Ibyo bintu ni vocabulaire nshya zahise ziza mu rurimi rw'abanyarwanda. Kwa Kanaka burya ni ibyitso, uriya ntuzongere kumuvugisha ni icyitso, ku buryo no mu kazi ibyo bintu byatangiye kubamo, mu mashuri bitangira kubamo, abantu batangira kwirukanwa, abantu batangira guhagarikwa mu mirimo, just kubera ko icyo kintu cyabayeho cyo kuvuga ngo icyitso, inyenzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma nyine ibindi bintu ni uko habayeho kujya bagenda ukajya kubona ukabona abantu baraje binjiye mu nzu barasatse, mbese ubuzima completely bwarahindutse. Ibyo rero byagendaga biterwa n'ibiri kubera ku rugamba. Ikindi ni uko iyo mu Rwanda hari abapfa, hari n'abakomereka. Hariho rero abagendaga bagaruka mu mujyi wa Kigali kubera ko baje kwivuza barakomeretse. Icyo gihe rero bazanaga amahane, bakazana n'urugomo rukomeye cyane, bakazana ikintu cya hene, bakazana urwango rukomeye cyane, bashaka bo barutura. Kuko yaravugaga ati ibyabaye, niba ari mugenzi wanjye wapfuye byatewe na bene wanyu, ubwo hagiraga ababyishyura. Niba hariho uwakomeretse, ubwo bagombaga kuza bakashaka famiye binjiramo, bagakubita, bakaviyora, bakagira bate. Habagaho ibintu bikomeye cyane, kuko za ambulance umuntu yarazibonaga za gisirikare, ndetse hageze aho hatangira no gukora n'izindi. Ibyo byose rero byaterwaga n'iki? Byaterwaga n'uko habagaho frustration y'uko bari gutsindwa ku rugamba, bakaza kubitura abantu mu mujyi. Ndumva rero wenda ari icyo kintu nakubwira. Hatangiye no kubaho rero mu by'ukuri kubaza abantu indangamuntu. Nta hantu wari ukijya ngo ntugire ikintu kihura gituma uhura no kubaza indangamuntu. Abantu barabizi, hariya abazungu, abafaransa bahagarika abantu bakubaza, bari bamaze kubereka nyine mu ndangamuntu Tutsi, Hutu, bari bamaze kubibereka ku buryo iyo rwose wamwerekaga indangamuntu akabona handitsemo Tutsi,
ako kanya yahitaga wumva aganira na mugenzi we yakubwira ati enemi rwose, iryo jambo rikazamo nko kukubwira ati dore ba bandi batubwiye bari gutera ni abangaba. Ibyo rero wasangaga abanyamahanga bamenye buri kintu cyose. So byari ibintu rero ubona ko bibabaje, kuko kuba abaturage barimo basubisa ibintu mu by'ukuri nabo wibaza ko batazi batibigenza bite. Hariho ibintu bikomeye bindi byabaye, ndabyibuka hariya kuri Ntuza, ngiye byo nanabyibone hariya kuri umuhanda uzamuka uva ahabaga Sopetrade iriya petrol station yaje kera, buriya yanitwaga Sopeca, urumva burya yitwaga Sopeca, burya bya bintu bya Sopeca naho byavuye. Noneho uzamuka ujya kuri Sainte Famille, urenze aho bita kuri peyaje, habaga bariyeri. Iyo bariyeri yasakaga abantu ikabambika ubusa, urumva, ngo barebe ko nta tatuwaje ufite, ngo barashaka kureba ngo bagiye biyandikaho Kigeli. Ibyo ni ibintu nibone, urumva. Noneho muri icyo gihe abantu bari barakoze ubundi tatuwaje, icyo gihe ntabwo zabagaho mu Rwanda, nta muntu wari uzi gukora tatuwaje, nta nubwo abantu, ariko habagaho abantu b'abakubaganye bari baragerageje kujya bakuba ibintu bimeze nk'imyambi ku mubiri wabo, noneho ngo bagashyiramo niko bambwe, bagashyiramo ngo amata ya cya cyatsi cy'imiyenzi, amata y'imiyenzi, noneho bikumana bikazakereya icyo wowe washatse ko kigaragara, bikaba atari byiza ariko bikaba biriho. Ibyo bintu iyo bagufataga niyo nyine nta Kigeli uriho, kuko ntabwo nzi ko hari uwo baba barafashe yanditseho ibyo kintu, banditseho izina ry'umwami Kigeli, ariko byose mwitirirwaga ko mwakoze ibyo bintu, kuko byari uburyo bwo kugira ngo bavuge ngo abateye inkotanyi zishaka kugarura umwami. Noneho bagatangira kureba amaguru, vanamo, zamura, ubwo bakabona uko bambika abagore ubusa, babareba amatako, babareba iki, byose ibintu nk'ibyo ngibyo. Rwose ibyo bintu ni ibintu byabaye. Ngenzi nzi umuntu rwose tuziranye neza iki kiganiro nacyumva azamenya ko ari we mvuga. Yari yaranditse aha ku kaboko, ariko yarahanditse izina rya nyina. Noneho baramubwira bati, kandi yagombaga kujya gukora mu mujyi, nta yindi nzira ari ihari. Baramubwira bati ibintu byacitse mu mujyi, bari gusaka abantu bakabambika ubusa, bakareba abantu bagiye bakora tatuwaje. Yararebye yibaza ukuntu azabigenza, yibaza ukuntu niba uwo munsi wenda avuze ati ntabwo njyayo, ariko ejo azaca he, ejo bundi azaca he. Ndakubwiye ngo yize amayeri, arareba asanga biramuyobeye. Yacometse ipasi, ibi bintu azabyumva, arabizi. Yacometse ipasi arayicomeka neza, imaze gushyuha neza, itukura. Aravuga ati reka nzivuza igisebe, ariko ibi bintu mbisibe, kandi nta bundi buryo mbisiba, ni ugucisha ipasi. Uzi ko yarashinyirije afata ipasi agira gutya ngo acishaho, urumva, arashya, ariko arabisiba. Hanyuma nyine ajya kwa muganga, nyine bavura igisebe, bigeraho biba inkovu. Noneho nyine umuntu akajya avuga ati yarateraga ipasi iramutwika, biba ibyo ngibyo. Ariko ndakumenyesha ko wibaze dogere byari biriho ibyo bintu kugira ngo umuntu abitinye yitwike n'ipasi. Ndumva ari icyo kintu nakubwira. Noneho rero ubwo Innocent, ibyo byari uburyo bwo kugira ngo tujye dukomeza tubwira abantu ko byari bimeze. Ndabyumvise, ariko hari akantu numvise nshaka gushimangiraho cyane kugira ngo abakunzi b'Igicaniro TV baze kumva neza. Ntajya namenya inkomoko y'amajambo cyangwa y'ijambo rikunze gukoreshwa inyenzi, kugira ngo abantu twese twumviseho iryo jambo ryaturutse. Yego. Ariko ntabwo iryo jambo ryaturutse icyo gihe, ahubwo bireferaga ku bya kera, muri za 63, 65, 66, bireferaga ku bigeze gutera bitwa gutyo. Ariko nabwo ntabwo bitwaga inyenzi. Inyenzi ni pejoratif, bitwaga inyenzi. Barabisobanuye, ingangururugo zigize, hari uburyo babisobanura, ariko barabihinduye babyita nabi
kugira ngo bihinduke ka gakoko k'agasimba n'iki. So noneho kuko icyo gihe byabaye, urumva of course hari harimo urumva ari generation yindi yari ikurikiyeho, urumva baranabivuga bati mu by'ukuri ese niki kitagenze neza, kuki ibingibi bitakunze, kuki erega icyo gihe baraje bagera hariya za Bugesera, urumva ku kiraro, ku buryo bari bakomeye cyane, ariko ntabwo babashije gutsinda urugamba, ariko bajya babivuga bati havuyemo amasomo yatumye noneho abantu bagenda bakitegura neza, noneho igihe kikazabaho. Noneho rero urumva bashakaga kwirefera kuri ibyo ngibyo kugira ngo bumvishe abanyarwanda ko ari nk'ibyo ngibyo byabaye muri iyo myaka ishize, ariko ubundi ntaho byari bihuriye, bwari uburyo bwo kugira ngo batukane gusa, ariko ijambo rijya kuza birefeye kuri iryo rya kera. Inosa rero ndagira ngo dukomeze tuganira, njye nagerageje gushakisha kuko ibyo tuvuga tugenda tureba ibiba bivugwa mu binyamakuru, tugenda tureba ibiri ku mbuga nkoranyambaga. Uvira rero harimo imirwano, hari umwuka mubi cyane. Uyu mwuka mubi hano muri Uvira uraterwa n'iki bwana Inosa? Ni umwuka mubi uri guterwa na Wazalendo, ko Wazalendo urabizi ko ari ibintu by'ibisarigwa biri aho by'ibibobo, biri kugumya kugerageza gusahura abaturage bibatera ubwoba kugira ngo bahungire i Burundi. FRDC ntishaka ko abaturage bahunga kuko iracyafite inshingano zo kwereka Perezida Tshisekedi ko ikirinze umujyi, ko ikirinze abaturage, ndetse na polisi ya Kongo nuko. Harimo antagonism hagati ya polisi na hagati ya Wazalendo, barwana, bamwe babuza gusahura, abandi bagashaka gusahura ku ngufu, kuko leta yakoze amakosa itanga intwaro mu basivile. Izo ntwaro ziri gukoreshwa rero zizana umwuka mubi n'umutekano mukeya muri uriya mujyi wa Uvira. Na Warungu hafatiwe Wazalendo benshi. Warungu Wazalendo hari urugamba bafashwe ari ba matekwa, baba kubisambushi, baba gwe gitumba, byagenze bite? Urabizi ko mu minsi yashize Warungu habaye urugamba rukomeye. Yego. Wo gukuramo Warungu, ubungu intare za Sarango zikari zihayoboye. Yego. Hari abagiye bihisha rero nkuko na za Masisi na za Goma bagiye bihisha. Abo rero ngo basanzwe ahantu bari bihishe, nimba ari mu bigunda, nimba ari mu ishyamba, barenga 200. Bafatwa amateka, ariko M23 nk'ibisanzwe ko abakongomani igomba kubavana noneho Warungu bakabajyana Rumangabo kujya kubatoza nabo kubashyira mu gisirikare cya kinyamwuga cy'intare za Sarango. Yego. Ibi rero nibyo twabegeranije mu birimo bivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Tubabwira rero ko dushobora kugaruka tubabwira nanone ibirimo bijya imbere. Iyo tumaze kubireba twabisuzumye neza, turagaruka tukababwira tuti burya bya bindi twababwiye koko ni impamo, ni ukuri. Mureke rero dushimire Inosa wabanye natwe muri iki kiganiro, ndetse namwe mwebwe mwari mudukurikiye hano ku Gicaniro TV, namwe ubwanyu mbashimira, maze rero mbifurize ibihe byiza. Nanjye nagushimiye cyane bwana Egide Rwashya, nshimira n'abakunzi b'Igicaniro TV, kandi mbifuriza weekend nziza guhera ejo.